Betul. Keten joki keten grup keten itu. Kau boleh sebut ni kadang kasihan ke benengkong yang aman ya kendu ya kini ki dekat jong kajing ya sang samla balang presiden kuat kadang kau ikat kenhun berkaseng kepala pau bahaya kepala barok ngili hindai kadang kasihan ke benengkong yang abang kendu iki bangah kenu gadap dak jeng kemen abang ini samla kiban pau cepat benialap yu blay lengba ada kisur jirwai. Ngidan halak kijong kisap ngidan kasap niya tu kana ngidan kasap banduai. Di kanu ko bangile no nak taw blay kata gade kakam ko babahatam. Kublay.